Menteri Kokot Kekhia jong kejela uba IL hek lambat UMLA ke Shillong North uba Edelweiss Nongrum haga sengi balang jong ke Laipo tarik ujeliau ke Lalit Jurib ya kemadan hapastia lau meli nak benta bente ya ke prefab hospital kumsi benta ban penkre ya ke jengi khun ya ke kelam covid kat khanda jong kawat ke balai. Benda lang Shillong du gila ban berangkam, benda ke Nongru na benda ke government du gila ban berangkam, kamde jong ke Shillong de jong government ni ang basi berangkam lah hari ini. Gila ban explore kita possibility du, nang benda ke Nongru ke park. Uba hek habakran bagi la pasai kubor ulong bakani ke jingwan jingok ya kani kemadan kalongkum ke jingpun kre nak benta kawat ke balai jong ke kelam covid kat khandai. Jingpun kre kani ke prefer kalau bagi kre nak benta kani ke third wave. Imla bentip ke third wave kedua ni kalau man hendrai ni nak kalian juga development along ready lupa. Nak benta kan lu ke eventuality ke one ni nak kalian development along ready.